Da, istorija istina poslati od Boga da vas opomene. Da razmislite o svojim postupcima, o budućem životu, vječnom životu, kao što dolaze ljudi koji se vraćaju u smrt i vraćaju se da kažu ljudima da nije sve tako kako vidite. Nisam vas razumio, ko je sedeo sa rokčićima? Neki čovjek mali što je mene prevario i doveo. On je mene na prevaru doveo. On je me rekao da neko slavlje prave za mene u selu i da ja idem tamo da oni meni prave neku gospu. Ja kažem, nisam ja Tito, šta ćem praviti? U to vrijeme je bio Tito još. Da. Ja kažem, šta će? Kaže, da vidiš samo kako su ti priredili veselje i to. Ja idem s njime i kaže njemu, ja imam malo djeta. Pa kaže, neka malo djeta, kaže, a idi ti sa mnom, kaže, da ti sam pokažem pa ti se vrati. I on je me vodio i doveo me i ja kažem, gdje ovdje u selu nema ništa. A on kaže meni, ne, kaže, ja nisam odavde, kaže, to mora da je ovdje negdje i to. I doveo me do groblja i kroz grob sam prošla. Ja kaže, nema ovdje ništa, kaže, imaju stepence sići. I došla sam do jedne kapije. I on kaže, meni šupsnuo me kroz onu kapiju i kaže, penj. I one stepence. I ovako je bilo kao jedno ostrvo i tu su probodene ljestve. Sve tako kako ja idem gore, ono dole nestaje. I sve tako do gore. Kad sam došla gore, vidjela sam djecu malu, vidjela sam malo starije ljude i tako različite generacije. I on me vodio i doveo u jednu prostor i kaže, čekaj tu. Kad je na jednom otvoriše se vrata Bogorodica Varanu i to i kaže meni, aj sam da te nešto pokaže. Tako je me ona vodila. Posle kad sam ja sve vidjela i pakao i vidjela tamo, pa je rekla da se vratimo, pošto nema puno vremena, vratit ćemo se na početak tamo gdje je ona mene našla, u toj prostoriji. Tamo sam se vratila i kad sam došla tamo, ona mi je rekla, sad čekaj tu, primit ćete neko. I čovjek je sa ovakvom kapicom, na nje krst imao na čelu, kao ona crnogorska kapica. I tu je bio krst i onaj čovjek u ćošku i on kaže njemu, zašto ti nju doveo? Ti znaš koga si trebao dovesti, nisi trebao nju. Uzmi ovu ženu i vrati nazad. I on je mene vodio skroz s tim stepencama i to se gore rušilo sve. Kako sam ja silazila koje stepence do tog ostrva, tako je se ono sve gore rušilo. Kad me je doveo do kapije, on je me, kaže, izlaz što pre, kaže, ako ostaneš, ostaćeš zarobita. I gurnu me ovako kroz ono kapije, ona se kapija zalupi. Čutaš kad lupi ona kapija. I ti se probudiš? I ja sam, majka moja plače kod mene i kuka, moja mati. A šta ti se desilo bilo? Pa ne znam, ona kaže, oladla si se bila, nisi disala. Znači klinička smrt? Da, bila. A do čega je došlo? Do toga? U snu? Ne, ja sam bila umorna, pomagala se jednom komšiji, išla pod crijep. I bila je tamo udes. I ja sam se vratila kući i onako oprala se od one prašine, od onog kamiona kako smo išli pod crijep. A udes je bio? Da, i onda ja sam došla, oprala se. A ti si bila u kamionu? I ja sam bila u kamionu, imala sam veliku ranu ovde. Ok, znači imala si saobraćajnu nesreću, došla si kući i pala si. Ja, i tu sam se okupala i legla da se odmorim i tako sam, mati kaže, ne ti dišeš, niti ona me zvala i upala svijeću i mislila sad da donese pokrov da me pokrije. A pošto ona nikog tu nije poznala. Koliko vremena si bila mrtva? Ne, to ne znam. Samo je mati govorila da sam se ispružila, da sam sve bila latka. A gdje si se probudila? Kući? Kući gdje sam i legla. Bez lekara, bez ičega? Bez išta. Znači vratili te odozgo? Da. Svako je odabrao? Odabrao, ko će biti?